We do
Nitabe senine mugeli
uzoniswa emandla enelamandla lawane kwamukela ngemandla okuba nibe bofakazi eJerusalem lonke naseJudiya. And the problem akusuya lo moya lololaku labantu lona amuva lolola kini. I-problem ke ayinye lo moya lokini ufuna uvuswe abantu. Moya lokwele mfundisi umdala akehliswa ngama-strings. Strings vele leyona ikume i-environment ishintshe kodwa ngifuna ukuthi asesithutheni kuma-strings kuthi nadeday igesi ihambile size kufana nangale ngathi nakababo kwaphehleka lo moya lophakathi kwami aviwe ebese nawe uvalo wakho kuphila lesive sonke. Jesus afela la sifuna kuvuselwa khona. Uthike la Jesu makubala Luka waholwa ngumoya wamyisa ehlane. Yeah. Lokusoke ukuthi moya uyakwazi ukususa umuntu emadlelweni lahlala amyise ehlane. And moya makakususe emadlelweni lahlala wamyisa ehlane kusesenguye moya. Ngene Jesu intimo kambe khamba kahle ngene laphakathi kwaba kwangathi iyaqanga usesenguye moya. Uthi ngani babe mkwena umhlabeleni akathi noma ungahola ungiholela nasehlalelelini ngoba khamba wena embili sengiyalandzela. Ibukeni anani isunami bazalwane ngithinte last week uNkulunkulu makekathipho akenzi ngendlela yini kanjalo ke awukwazi umkrema kumbe kumjayela kumbe kwathi ukuthi moya longcwele kumbe uNkulunkulu masekehla ukhamba ngalo mnyango lo. Ngani bekusebenzisa ngathi mina ufike namhla Bartimaeus wathi vule mele wavela wavula avule wafika menye futhi imbumbuthi wathatha umhlaba wafela amathe akhe waninze emehlweni kwabe kumkhona amehlo avuleka. Jesus wafika tuwandodana yaJayiru yona seyifile wafika wayivusa. Kodwa kwafika lapha ekhibini fika umuntu indoda uyathanza kuvuka uyathanza kuphila nento yangabi ngaye Jesu kodwa yanga yaba ngalolo gulayo. Tuwandodana yaJayiru kuphila kwayo kwadipenda kuye Jesu kodwa kulo idipenda uyelo lokulayo.
Uyathanda yini? Lelithimilelo labanye baphile ngokungena phakathi kodwa yena uphila ngokubanga phansi ngoba kwena kwaNkulunkulu. Buka kusityakala koMefiboshethi lithi wayehleli aselothi phanga ke mfowethu kena nibambe kahle bashumayeli lithi uyabuta kumbe iyabuta inkosi akekho inaleyo kumbe nalo yetha lekasele endlini yaSawuli lithi khona la jardini khona la khaya kunesisebenzi lesimsipha siyathi ukuthi ukhona munye losele lithi iBhayibheli uyetha uthayi munye usele njengemshumayeli ke mina walethu kuba nembutho enhlitweni yabo yathotha njengoba wathi weneni wakusita lo weneni Jesus kodwa futhi njengemshumayeli ngaphindze ngiya-understanda ngomfundisi Thabethe ukuthi hayi vele bakhona le betako nelisiko sekhona vele nebangedi kwasanhloko ngavele ngambona ngesiba ukuthi umlohlobo lolungedi noma lathi uthi la kunamuntu lefuna ngawuthola Musa ngenxa yaSawuli neni bazalwane bambanda angithi lo uDisemba Musa akalandwa lo lofuna kuthethela Musa yena akade nokuthi khona lokho lo negative akamsonzeti iproblem ngela masekhiwa siba akahlala etafuleni ngoba yena uyasebenza ufika kuthekele etafula iproblem ngela yinye mtawulanzano yamfuno yelonje atohle etafuleni lentekweni yimi problem yakhe isethi inyaweni mfundisi mntaka inyawo takhe betonekele ulangane ulethe etafuleni hayi ngenxa yakhe lo Musa lekawutholako akusuye lekawusebentele kodwa usebentele umkhulu wakhe ngoba Jehova unjalo kunetinto lekatakulungisa kakho hayi ngoba sisebente wena kunetinto lekatakudoba kuto hayi ngoba amandla akho kunenzawo lekatakudabula kuyo hayi ngoba wende kahle kodwa ngoba inzaba yalungiswe eKhalvari ngenxa yeKhalvari bonke nabangaqwalifayi sebayakwazi ukungena phakathi bonke udobha nalaba esebashajwe life bonke kuyawukhunjulwa nalaba lebeseshona la athi umuntu uvela kusanathemba kimi kodwa manimpendulo yakho seyithi Jehova uyathumela gijima yawuza sezisa tithi masekufika khona tithathe umsebenzi wethu sibiza ukuba sokulanda wena ufuneka nephalesi ngoba indaba yakho iyawulunga ephalesi Jesu wahola moya wamuholela ehlala
makafika ehlane Jehova keshi kwehla Sathane uthi Sathane guqula lelitshe ule nesinkwa udle ngoba wena ulambile uthi Jesu emandla okuguqula nginawo wena awunamandla okungentela sini kodwa la into lekutshela yona yini ukuthi akusisinkwa sodwa lesikwathi kuphila kumbe lesikwathi kuphilisa umuntu kodwa ngezwi kaNkulunkulu. Haleluya. Namthatha umisa phezulu entabeni fika umbukisa phansi imibuso uthi uyabona wakhothama lakini la uthatha yonke lemibuso le itaba yakho bonke abantu batawukhothama kuye uthi iproblem la wena mibuso kawunayo nalokho lokukhomba kona sithombe ngalela ke vele kulotshiwe uthi ungakhothama. Oh my God and my Father ukhothama kuNkulunkulu kuphela. Praise be to Jesus. Ngoba yonke lento Sathane bekayidisplaya ukuthi ayediwe kuJesu to prove ukuthi yena akakwati kwenda lutho. Amen. Praise be to Jesus. Siyabonga uNkulunkulu mfundisi. Ukusebenzisa namhlanje ukukhuluma izwi lakhe. Praise be to Jesus. Semhlala phansi bazalwane. Kusemthandazweni wami ukuthi moya waNkulunkulu uvame kithi. Siugcine phakathi kwethu. Siulondoloze. Moya longcwele siyakhona ukugcina. Kunetintwana lesigcina ngato. Mhlawumbe kuba itopic yalelinye ilanga. Ngibuye ngifundise ukuthi siulondoloza kanjani moya longcwele. Moya longcwele waze walondolozeka kithi. Siyakhona ukubona lokuyinthando yaNkulunkulu. Praise be to Jesus. Moya longcwele waze wabonakala kithi usifundisa ukugcina imiyalo yakhe. Asikhonzi nekugcina imiyalo yakhe ngokwethu. Futhi emandla okuyigcina asinawo. So sikhona ukuyigcina ngemandla kamoya longcwele. Praise the Lord. Kulapho ke moya longcwele mase ugcinekile awugcini ngokugcineka uqala bese uphumela ngaphandle ube moya longcwele lobonakalako. Ubonakala ngani ke moya longcwele? Ubonakala ngetithelo tamo. Ngoba kunetithelo tamo. Lalelani bazalwane, singayenda yonke inkonzo, singathi gcina tonke netinto, singaqali kuthela tithelo tamo. Shokuthi sisengaka activate moya wethu longcwele. Ngoba awukwati ukuthatha iFanta uyifake phakathi kwakho ebese uyasuka ubhodla Sprite. Nakuphume phakathi ukuphumele ngaphandle lento phakathi. Kungako nje mnemsimbi mnemayimkwena kuphela emakhaya. Ngiyathi ukuthi ungadla amabhontshisi. Noma mina ngingakuboni ukuthi udle ibhontshisi. Kodwa ungathi mphu ngakutshela ukuthi lo mphu lo welibhontshisi. Ungadla nokutshela mnebheke ukuthi wena likanzi udlile. Ngani angakuboni kodwa lento lephuma la kuwe. Uyasho ukuthi unekanza lapha phakathi. Ungadla ikonofu igalini iyaphuma. Ungadla yacha kanza usanzi nokugeza iyavakala ukuthi yacha yona idlile. Into leta uphuma ngaphandle ulendo loyifake phakathi safaka moya phakathi siyawukhipha moya enqosa sawuphuma
emqweni. Siyabonga wena Mfana. Ngaphandle kwakho thina sophakala njengamanzi. Ngaphandle kwakho baba asinadi igama. Ngaphandle kwakho baba thina sihambaze. Kodwa siyabonga baba. Sibonga kuba noNkulunkulu omkhulu. Hlala nathi uhambe nathi indlela yonke. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, Lord. Amen. Praise Jesus. Simhlala phasi. Bingelela nonke bazalwane egameni lika Jesu. Bazalwane bahambe fasting from day 1 kwaze kwaba sekugcineni. Praise be to Jesus. Bengisho make mkwena masicala. Na last week ngifikile ngangangeni kulomthandazo wethu. Bengeke ngisho ukuthi kungani. Praise the Lord. Lokusho kodwa masesile la sihlala khona. Ukuze labanye bangalahli ithemba. Praise the Lord. So siyabonga kakhulu ukukhuthala abazalwane. Kuze kube la sekukhona. Kusemthandazweni wami ukuthi uma uNkulunkulu asihola ngamoya wakhe loyingcwele sithi phinde sibuye sibe silalela izwi lakhe. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bamake bazalwane ngibizi ngiyajuluka la bese ngaye emgcwabeni laphana kwagijima umgwaqo wonke kushonela umnyeni esisebenza naye labanye bazalwane mhlawumbe bayamathi sicale naye nePillar of Salvation. She was one of our members. Luyanda wakababuza sikhona naye lapha eDuma. Seswantokozo bayamathi intokozo ngilika mahlandla la ebandleni. Praise the Lord. So lesikhathi emgcwabeni wakhona ngasuka khona ngathi sengida maneno. Ngilingidlokile kuyangishisa ngibase ngiyajuluka. Ngilana nga connect kubatsele ukuthi ngiba manje nje. Praise the Lord. Kanzi ngabo vele ngale ngimemete indaba ekhona ukuthi siyawathi so wala makwena. Kuyobe kungasilo lidimo. Ngiyacaba namhlanje yeva ukuthi kuhlukile namuhla. Akufani nakulamanye amalanga. Praise the Lord. Siyabonga bazalwane sisuke emehlweni. Ngathi moya longcwele anganigcina anilondoloze. Asende ngithandazela into yinye ukuthi asigcine asilondoloze. Asende sibe bazalwane labathandzana. Uthando lwethu akusavakali mfundisi. Uthando lwethu kube sengithathile ngitangile ngikhala kakhulu uqala phasi. So asigcine uNkulunkulu asiphe uthando. Ngoba ngelethu uthando mhlawumbe singagcina singakhona ukuthandzana. Kodwa asiphele lakhe. A kind of love. Yeah. They will accommodate everyone. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. The spirit of discernment. Khona kodwa ngathi into likuthula. Lithando alibakafa. Praise the Lord. So asibe bazalwane lebaba lithando singalimbathi thando sibe ngilo. Yasaba lokulimbatha ngokuthi alimbatha liphinde likhulule. Nemawuthi imbathise lona liyakhetha ukuthi ubekisaphi. So saba nothando laNkulunkulu sidabathanza bonke. Abakithi kaShoshu Kristu umfundisi kaMbule asinika injongo yegospel athi Paulo makabhala mawubekini lomqondo bibekathi uKristu. Amen. Praise the Lord. Injongo yaKristu yinye ke lekasinike yona uthi bonke abantu basindiswe. Jesus. Praise the Lord. So asikwadi ke ukuthi si demonstrate insindiso sifuna abantu basindiswe kodwa thina siyi-blackboard. Uyabona lapho le blackboard sibhale ngechoko lemhlophe diphambe kuthi bani. Amen. Praise the Lord. So asinabi kulabantu abanjalo.
sibe nabantu labamhlophe ngekwenhliziyo yabona nje ungagcini kungabi lula uthi ugcine phambi kote umuntu uma utibonile uthi noma utibonile ube nalomusa ukuthi thindule lula ukuze tingakuphazamisi ukuthandaza ngakho iBhayibheli lichazile ukuthi mangabe nonene alingashoni ilanga nonene buyisanana. Praise the Lord. So mina ke nginako nani niyangathi ngimkhuba wonke emalanga la epulpit ngithi ngiyehla ngihlala phansi ngase kukhona lebanyathelekile. Praise the Lord. Kodwa ngiyathi ukubazana ngiunderstand ukuthi hayi ngibabe wethu kwenteka athi uthi agcina nginyathele futhi nawe uyayibona le nto njani uma unyathelwe ngimi akubi kukhulu nalokuphata kwakhona uyabona kodwa ngiyakuthembisa mina kodwa umfundisi wayi akhulume into engiyikhulumile nganiconzene nawe kuba kukhulu kulimala kwakhona. Amen. Praise the Lord. Sengizama ukuthini ke mhlombe sengidedela labo mayitshawuke ngoba basihlalisa kahle kukhuda make tshawuka akusiko kwa wonke wonke. Bazalwane kukhuda kunethinto letilula longatikhuda nje ukuthi kuyandlula kaje nje makuthiwa nje kunenfo leyo nakeke kukhuda akusiyo kwa wonke umuntu. Mhlawumbe ngiyapha ukuthi ngikuhlakanipha idzite ngebe ngingabusebenzisi kodwa ngalokuthi masi under the roof siyalingana. So makukhulunywe ngilo lengimbona ngangami mhlawumbe lento ayiphumi njengesiluleko iphuma lento kwangathi kanti lona ngathi ungikha kancane asengithi khombise kuye ukuthi nami ngikhona. Sengilungisa nalapha phela mase sisebenza ekoma emkwena uthi utathu uthi ubona uStimba thambi kahle uvela uyikhude kanti so uyikhude aseyihlala kabi. Neighbor bazalwane so kukhuda akusiko kwa wonke umuntu. Uyabona makukhude mine ukwata ubiye nganene kodwa makukhude lo munye ungakwata uze ungabuyi ugcina uhambile ugcina uyekelile nokuyekela. Niyawuva lo mehluko ke bazalwane. So ngizama lokuthini ukuze sibe nenhlala kahle asibe nine protocol ukuthi mase sinyathelene mase sonene sathi ukuthi inzaba yami ukuze ilunge siqhubeke sikhonde kahle ufuna iyolungiswa. Amen. Ungayisi noma ngangikuphi yise la ifanele khona ngoba sayiqhuba so bazalwane sitala nesodwa sindzawoni utogcina uba nebantwana nawe labandleni mayitshawuke sona abantu bakho la sebakho kanti masila bathali bayithu bonke sesibosisi nabobhuti bomami nevisisa bazalwane kodwa wathandeka sahlulekane nokuyigcina kahle utaba nebantu bakho ekhayikini boseso wakho batha ungena ngaphasa kwabo badile sebabantu bakho ngoba sisuke si violator iprotocol. Seyalimali yeah sorry bazalwane kodwa vele iqinisa sikhulumeni lithumba maseliyelo sininyalithi kuze khona kuphola nasifiso nawo kodwa banemasanzi la bomdala uhleli eceleni kwakhe toba isani yakhe kanti umphuthi wakho ngiyayivisisa mara bazalwane iprotocol utabarayi babemkwena uhleli laphana bolondela sebantu abablame semplay sona abantu bakhe la uphuthu wakhe sekuyamoshakala. Amen. Praise the Lord. So kusekhona kwethu kube kahle ke bazalwane asigcineni ke moya longcwele sibuke intinto sihambiseni kahle singadosi lokho kutosida ukuthi
sicaphelane ngoba mtabe ngadi ukuthi lolo laceleni kwami mnakethu umthathe wethu ngibhuti ngejamtali nanguya satala nasodwa la ndofuna kushaya umthetho ngoba sengibona umfana la yini kanti mase ngishaya umthetho mfundisi sengiyalimala ngoba sengishaya umthetho ubhuti wami uya MC udoda ngifakhuluma ke bekungasa ngikhuluma ungawani so ngisho ukuthi mawusadziniwe ngabe ngiqhubeka siyabonga bazalwane ngiyanithanda kakhulu moya kaNkulunkulu ungcine unilondoloze sibe nibazalwane nabathandanako sihlalishaneni kahle ngokuthula egameni likaJesu.